Ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Ndetse aho dutangiriye ni mu Buyapani, ahita ngo ni Osaka. Ni benshi cyane bongeraho present ndetse na Scoff Entertainment. Twikomere dutangiranye muri Osaka aho dutangira filime yacu. Bimeze bite? Nkubwira ngo filime ni nziza, iba ari nziza kuko sasa hari abinjira kuri no ndetse bari gukubita abandi. Ni mu Buyapani bambara udukoti. Bebe kurikire filime wita mwana ndetse njya hasi. Nani yaruka akatarana icyo gukora murakiza boss ntabwo waba uri seriye. Sasa barakwereka hari abasore ngo baje hano kuri boss wabo ngo baramuretse ajya hasi no ikido chance ariko urashaka ko bagira ikintu bikorera. Bunyereke ko munsabye imbabazi kuko nendaga kubica ariko ntago nibo bice ndetse mu nyuma yaho ndahita mbakazi. Mwabikora yabe bafata icyuma yabahaye ibyuma bago barangije bafata ibyuma dutangiye filime yacu. Yabe mugabo yikata gatoki kagahera we ho aragafata. Nakubwiye izi ni za filime ziboneka ahantu hamwe rukumbi kuri scovefilms.com sibyo uyarabiriye pampe na warakata we do ho kurikire filime. Hano boss ngo yateguye kubica ariko abaye amahirwe ni kugwicyuma ugashaka ikintu yikuraho ugira reba ndabikora uyu ntago ari kubyumva neza. Ni boss waba ukuntu bakoze agakosa gatoya boss akakubwira ati kata kaboko cyangwa se ukata kaki ukata gatoki baze nabo boss arareba kangije natitira kwikata shabu biranga. Abagabo barahi inyuma bafite ukuntu bari gukanura ndetse na boss biramucana kutagakata bebe nkota cyuma ho duru mu boss ho bebe utwawukuraho bega umu boss abandi ahita n'akazi. Ndetse nomara Minnesota mugiye muri Minnesota ahitwa ngo ni Nomo wite mucabu Nomo teneye bangashwe ugende mushaka ukuntu mukosora amakosa yanyu. Bimeze biti bagiye ngo muri Minnesota ni leta imwe muri leta z'umwe za Amerika. Ibyumweru bitatu byakurikiyeho bimeze bite na gace ngo bite ngo ni Nomo. Ndetse na filime yacu nuko bayise ngo ni Nomo. Ati sasa amakuru agezweho nuko Nomo igiye guserebura imyaka 150 ishizaje umuhanda wa gari ya moshi. Ndetse abashinzwe ikirere bari kuvuga ko ashobora kuza kuba umuhengeri. Barakurikira uri kuhaha kuri no saza gukira nyinshi kwinywera gakawa ni kuri motel. Bimeze biti exactly motel iri gutwara $5 a night ikunwara nko umuntu batwara wese yaba afite 55 amafaranga make. Chenglu's is there another one? Hari irindi duka rihaba ricuruza ibiryo ritari ry'abashinwa. Reka tugende Changro niho yatumije ibiryo yari nimugoroba. Bimeze biti place to try his meatloaf. It's amazing. Duly noted.
sasa barakwereka umusore kugira amubaza ngo yaba yaragiye kurya inyama zo bita ngo kwa Ernie ni abakorana mu kazi hakuno. Filime yacu nuko titangiye. Hey, it's just me, Ulysses. You know, your husband. Umugabo wawe Ulysses. I'm calling myself that. I know udashaka kunita icyo kintu. I'm apart. Ndabizi ko njye nawe twemeranyije ko tuzafata kanya gatoya ni wa musaza bamwise ngo ni Ulysses ari guhamagara umugore we. Temporary sheriff job. Nagiye ku kazi kataramba kuba sheriff. Ni mu mujyi bita ngo Minnesota. Out of small towns, it's na akaji gatoya gasa naho katawe. That was nice though. Ndetse usibye ko ari akaji keza. Abantu baho ni abantu beza. Sells a real nice little setup here. Ndetse abantu baho biyubakiye utuntu twiza cyane. Most folks in the country right now. I don't know what their secret is, but sinzi ibanga ryabo ryo deserving of it. Ariko ngiye kuba ndi kubafasha. For 8 weeks till they elect the new permanent. Ubu ngubu turi mu cyumweru cya mbere mu byumweru 8 kugira ngo bazatore undi musherifu. Just the way I found it. Ariko no mugenda ashaka kuzawusiga uko nawe usanze. Musherifu ngo yasimbuye undi musherifu ndetse ngo mu byumweru 8 bazatora undi musherifu ubwo n'amezi 2. Iyo jacket yawe ni bwoko ki? Got it to match my chopper. Ndashaka kuri buze gura n'imbunda yanjye. I didn't know you had one. Ntabwo nzi ko ufite niyo. Hayo ndagira. Just saving up. Ariko ndi gusave. Figured I'd start with a jacket. Wow. Sasa urafite ikote yambaye ikote rivuga. It's too flashy. Avuga ko ikote ryanjye rabagirana. It makes noise. Wapi ikote ryawe rirasakuza. Really loud. Rirasakuza cyane. Afite urukote akata imodoka hano igikote kigasakuza. Sorry. Babarire. Just No, just wapirereke nta kibazo wiryambura. Ikote yaguze hari abantu bashaka bagura nk'udukweto mukorana nko muri office ukajya kumva akakweto karaye. Hano amafaranga bayakuyeho mu gihugu. Sasa barakwereka umujyi ufite ahantu uri kubaka. Muri za miliyoni. Proje nyine agaciro kayo. Bari kwibazana n'umujyi wakuye amafaranga n'agace ka fake yaje ngo gukoramo. Can't wait for the parade next week. We all dress up. Banke. I wanted to be the parade mascot, but I never got picked. I'm not bitter though. The guys take their bikes pretty seriously. Uno mwana afati moto yakayitaho cyane. Be a lot like this one. Nanjye nshaka ko moto yanjye izameze nk'inga. My girlfriend was that nerd. Yaba girlfriend yari ameze gutya bwa. Sheriff? No, I've got a wife. Je mfite umugore. Ntabwo mfite umukunzi. Is that too much? Bavayo kuri reception ni kuri police. This is America, goddamn. Hano ni America. Yeah. Ibyanjye bari ibyanjye. Tell you like this. I'm gonna go put a pot on. Giye kubanza shiraho akantu k'agacyayi. Feel like Sisyphus pushing a rock up a goddamn hill. What's the problem? Hano sasa waje kurega. Tom's being a goddamn dick. That's the Tom hano ari kwitwara ngo nabi cyane. Fuck you, you Trump fucker. Just communicate the problem. Banza uvugana ikibazo ufite nanjye. Fuck you're meant to be. Byaba bisobanuye iki worinda ubundi. Well, if I'm reading this badge. Bino badge yanditse neza ndi sheriff. I sure as shit didn't vote for you. Ariko ntabwo nagutoye. Sasa n'umusherifu ngo yaza asimbura. None hano asanze umuturage uri gusakuza. Arabwira ati igihe ibibazo uri gutura uwo ngo ushinzwe kuri SBC wabintuye kandi nge sheriff. Sheriff Gunderson died, right? Last week? This is Ulysses. Urabizi neza ibyabaye kuri Sheriff Gunderson. Uyu nguyu ni Ulysses ndetse akaba yaramusimbuye. Umvise bisa n'ibyo ukimubwira ikibazo cyawe fere. Genda ugateganya. Substitute teacher. Ni nka wa mwarimu uza mu gihe undi yagiye. For how long? Uzamara igihe kingana iki? 1 of 8. Ubu turi mu cyumweru cya mbere kandi tuzamara ibyumweru 8. Okay. Hakuri no. Keeps parking his goddamn. Kuri polisi nyine tu. Parking his goddamn. Kararaza agaparika ikimodoka ciwe iwanje. I see. Carl has his own tow trucking company. Kare bari kuvuga afite kampani y'imodoka ngo bikura mu nzira biparukuriza cyangwa se bipakira izindi. Sasa hano umuturage yaje kuburana ngo baza guparika imodoka hano ngo hari kampani ngo ifite ibimodoka yitwa ngo rikaraza guparika iwe. Buceceke. Look, I'm gonna drive out there and sort this out. Shaka ngutwara tukajya gukemura ikibazo cya Carl. Please. Basi ntwara tugende. And I best head out there pronto. Okubwo mfite kuva hano tugahita ngenda kakara. Alrighty, then I'll retire to my. Nanjye reka mbe nibere mu cyumba cyanjye. How's that bad, sir? Badge imeze ite se Sirif? Giving him one for me? Urimo kuyinshyuririza se? I'm doing my best. Ndi gukora uko nsoboye. Lectures in 6 weeks. Umenya neza ko amatora azaba mu byumweru 6 kandi abantu bose bazanora. Bimeze biti. Ati sasa umujyi utuyemo abantu beza ndetse ibibazo n'ibikeya. Nubwo ikibazo gikomeza cyase umutima nama wanjye ukomeza kumbwira ko ari ikibazo. Then I'll get involved. Aho niho nzajya mbijyamo hari ikibazo. But yeah, I kind of stop trusting my instincts. Ibiro byo guhagarika kwizera ibitekerezo byanjye cyangwa se umutima nama. It's not barakwereka uwo yasimbuye anymore, Penny. It's just ntabwo ari kutagira icyo nitaho. When you care a little less. Ubuzima bwiza iyo witaye ku bintu bikeya. We are. Dore aho turi
bari hakuno ari muri office yasimbuye sherifu. Bahise ni mu gace bitse ngo ni nomo. Sherifu ngo yarapfuye. Certificate of death cyangwa se icyangombwa cyo gupfa. Arabo baradukigira. Ndetse ngo sherifu yishwe n'umutima, yatatswe n'umutima. Uyiramureba? Sherifu yasimbuye basinyeho icyamwishe buri kantu ku kandi. Ari muri office ya sherifu wapfuye. Ndetse hano hari imbunda yanditseho ngo from my dad, cyase guturuka kuri papa. Uyu mugabo yagukiniye amafilime menshi bimeze biti. Rebe byatinze za kuntu turi kuri polisi yabo. Filime zanjye zitangira zitu izere kuri kwirebera kuri scovefilms.com. Utayobye bigusaba email ndetse na password byonyine kwirebera filime. Mpuzira gacaye. Is that C4? Birani bya C4. That it is? Cyane ibyo. Why do you have that? Kuki mufite birabi? I don't know. Ntago mbizi. After 9/11, Sheriff Gunderson. Nyuma y'ibyabaye 9/11 sheriff yanditse impapuro nyinshi cyane. Every anti-terror. So kwirinda ngo ibintu bijyanye ngo ni iterabwoba. What should he spend on training? Hanyuma se nangana iki bashoye ku bijyanye no kwitoza. I should probably get back to the phones. Kansubire kuri telefone. It was unlocked. Urugi ntago rufunze. But no. Kandi biriya bintu birabibujijwe. Sorry about that. Babare kuri bireya. Rebe ntukora kuri reception, abantu benshi bakora kuri reception baba bita no ku bantu nyine cyane nibo tuba tureba. You can't change them. 200K and the instructions are in Japanese. Barakwereka sheriff kuri no polisi ntabwo hamenyereye. Not to get in the way of them. Ati sasa The midwife with a gun. ati ubu ngubu ukuntu ndi gukora nimereye nka midwife ufite imbunda. Midwife ni ba bantu babyaza abandi. Helping them transition. Ndetse kubafasha gusa biri aho ngaho ntabwo ari gukora akazi neza nyine. Ni wa muntu uri gukora by'agateganyo. Ni sheriff mbere ko amatora babaye bamushyize ku butegetsi kuko sheriff yarapfuye. Ni nuko azakamenyesha abantu. Damn it. Mwanda namugore gukina nyinshi uparika neza. Like the way you law, man. Buryo ukoresha amategeko yawe ni sawa. Buryo utegekamo n'abaturage ba hano ngo n'abana beza kubitwara neza. Ibyatinze avayo hakuno. I'll trade you my heart for your heart, baby. Bimeze biti nakubwiye ngo ni twa dufilime tw'ubwenge. Ukeneye kwifotoza kwa LB mu Bugesera niho hantu bafotora neza we. Chef Frakaza neza wanjye. Wewe ibita N. My granddad for me. Cyane niko grandfather yanjye yitwaga ndetse na papa. Wait, what's the story with the decor? Hanyuma se wambwiye inkuru zizi no decoration. Badekoresha imbunda. Granddad started collecting them after the war and he didn't stop till the day he died. Papa wanjye yatangiye gufata izo mbunda kuva mu ntambara ya kabiri y'isi. Ntabwo yigeze ahagarika ibyo. Any of them loaded? Zose ziba zirodinze n'imbunda badekoye hamwe. Weren't with it. Ziba zitadekorinze zidakokinze sari ukuntu byabimeze. I heard good things about the meatloaf. Ndumvise ko ngufite inyama nziza hakuno. You gotta try the pie before you leave town. Dropping temperatures, snow is much more likely. Sherifu hakuno. First big winter storm of this. Sasa barakwereka ku itangazamakuru hari ibintu biri kuvugwaho ngo byi Minnesota ya fake. Wavuze hakurya utishimiye agace twabonye babarara batumwe hehe ahitwa ngo muri Minnesota ndetse nahangaha ni muri kano gace bise ngo ni nomo. Barakwereka hano hari akamoteri nk'umusaza yiryamira. Nakubwiye ngo tuno dufilime ni twa dufilime ubu udakwiriye gucikwa. Hatsari ibintu bari kwibuka kurikire filime. Ni muzehe hebe tangira kumva ibintu afata kunino naho arara ku kamoteri ka hano hafi kureba ari bisa n'amaraso. Hebe kureba hakurya ni bya bisinyamaswa bisa n'ibimongo binini babyita muze niba ari muze. Gifite irangi mu say cheese. Vuga cheese bakubwiye ngo vuga cheese ubwo nuko gufotora wase. Officer,
ufite office. I think Moose just... iriya muzi ishobora kuba ikwibiye irangi wera gutera irangi none ritwaye uyu munsi ushobora kuba uzibuze kuba uri busy. Shaka kuzamereza stamp yawe ukanyemera tukajya gutegura ibintu byo kubya parade. Hari imihanda ihurira ishobora kuba myiza cyane cyane bwa mbere na mbere dufite guserebura urugendo rwa sheriff upfuye uwahoze ari sheriff. Dufite guserebura ubuzima bwe nyine tu. Ntugire ikibazo cy'ibyo uzavuga meya azabyita ndetse hazaba hari ibiryo ugomba kwishima ugomba kuba bizabishimishije. Sasa barakwereka barahamagara hari ikibazo cyabaye akazi kanjye kenshi nkamara ndi gukora akazi kari aho ka fake kuri bya bibazo bitateza n'ikibazo gihambaye cyane. Rimwe na rimwe njya mvuga ko ntacyo nzi kureba abantu barabahamagara turi ibibazo biba byabaye mu baturage utandukana. Mike, I need you to escort. Mike, nkeneye ko mutwara Clinton mukamutwara mukamuki kubera kuba umujinga. More like 50. Amazon's got these damn... Amazon yagabanyije nibura nka 30% kuri iki giciro. That seems like a fair price. Iki ko kigaragara nk'igiciro cyiza. Ntabwo ibyo biruzi gufasha. Trying to bankrupt the shop. Ushatse kuvuga yuko umunyamerika wese ngo umukiriya bari mukuri mu gihe ashaka gutuma mfunga. Calm down. Tuza. I will be damned if I can arrest someone. Sasa ni umuturage yaje kugura ari kuvuga ko kuri Amazon ngo babihindutse yanze kwishyura amafaranga kwiriba akakwiduka. Barashwana. Maybe we just want to bring the temperature. Katumanure temperature ubushyuhe ho gatuye. Sibyo? Temporary guest from imbere y'uyu mukiriya wacu umushyitsi utazamara igihe. Sibyo? Maybe we should go for a walk. Ari wenda twatembera tukaba tugiye ni umusaza waje kugura hano. Ibibazo ba chef bari gukemura. Can't walk out of a store. Umunyamerika ntabwo akwiriye gutwara ibyo atishyuye. Sibyo? Enjoy your long walk in the snow. Fata urugendo rurerure umuhanda utarangira wanuze we baratukana. Hebe. How often does that happen? Bino bikunda kuba bingana iki? Once, twice a week if I'm not. Nibura rimwe cyangwa se kabiri mu cyumweru nagize amahirwe. He just likes pissing up my leg. Whoa. Ntabwo ashakaga amafaranga ashaka kunesha umutwe. Cabinet, what's going on there? Ahantu se kwafungisha ingufuri nyinshi nikijyamo mbere. Stump removers. Ni bya bintu bikuraho ibishyitsi. What does that mean? Ushatse kuvuga iki? Old school. Ibintu bya kera bikuraho ibishyitsi. I still don't know. Ntabwo ndamenya icyo ushatse kuvuga. Sheriff, we wirukanka ukecuru arazaku. Hebe, ni ibibazo by'abaturage ba hano ngo ni abana beza yaje gusimbura sheriff wapfuye. It's the yarn. Uri kureba ukuntu bimeze. Look. This is your sheriff. Come quick. Mbabare wahamagaye sheriff azayirukanka. I ordered pink. Njye natumyeho pink. And they gave me. Barangije banzanira mauve. Wumve ko sasa umukecuru hakuno afite ikibazo ngo yatumye indado za pink. Barangije bamuzanira mauve. Icyo kibazo gihise gihuruza sheriff. Wembwa na leta. Advocate, but that is not pink, that is mauve. Ndakeka ariko ibyo nta kibazo kibirimo iyo ntago ari pink ndakeka ari mauve. That's what I said. Ariko ibyo nibyo navuze. What should I do? Use nkora iki kuko? To be able to help you. Ntabwo biri buze gukunda ko tugufasha. Same to me. I'm sorry. Hanjye no. Tubabarire rwose amaso yacu yarapfuye ntago tubireba. Oh, unlike you, Sheriff. Sheriff usibye wowe. Abakiriya banjye bo barashidika baratoranya. Bo ntibapfuye amaso nkawe. Are you there? Over. Abaturage ba hano ni abana biza. Baba bari guhamagara sheriff. Is that a police scanner you got? Ariko iyo ni scanner ya polisi aho ufite. Uri kungenzo. Cyane mfite n'icyombo cya polisi hakuno. Umukecuru. I get lonely. Ngiye mba numva n'igenyine nkabahamagara. Sasa mukecuru afite icyombo cya polisi yivuze abari kubyumva nabo. Ubutaha uzahamagara fire department. I'm kidding. Narindi gukina. Sawa, ni mukecuru hakuno afite icyombo cya polisi. Witondere no film. Yeah. It was a lot further out here. Sasa hano hari uri kwiyamamariza wa mupolisi twabonye abazamutorera mu Brian McMansions. Kandi Sony yarameze nkaho wagira ngo ni inzu nini cyane. Amafaranga ashobora kuba yarakuraga. About a man like Gunderson. He niba ari ikintu twavuga ku mugabo nka Gunderson yahoze ari sheriff baje kumukukira iyo cye. Was a son of a bitch. Uno musore yari inyana y'imbwa. He was our son of... Ariko akaba inyana y'imbwa yacu. He was a great golfer, right? Yakinaga za golf yari abari kwisekera ijambo bari kuvuga ku bapfuye. Nawe. I get on this. This is just like Christmas. Bino bintu bimeze nkaho wagira ngo ni Noheli. Umuntu yapfuye bari kwirira. Fortune cookies, all you can eat. Warya ibyo ushaka byose. Ushaka nkuzana sahani. Unless I want to end up like Gunderson. Kirika nshaka kurangira nka Gunderson yishwe n'umutima. Hariye cyane. I think you should be wearing this. Ndakeka wakaguye wambaye kanuka. Umupolisi bari gukora. I only one. I did. Ako nzi ko ufite kamwe. When
nyuma yo gusura igihe byari birangiye gusura umurambo nahise ngenda nkakura ku murambo wa sheriff wari wapfuye batarafunga casket ni isanduku yibye akantu ka sheriff akambitse uyu uno mugabo ni mushyashya hakurino ntabwo azuku ibintu abantu bose ngo ni beza ibaze nawe kugera muri karitsiye ugasanga abantu bose ni beza kandi ngo sheriff yarapfuye ibyatinza vayo baje gusezera sheriff ndetse bari kwa sheriff hano sheriff yari afite umukobwa wambaye utuntu n'utundi yo ndetse kureba hano Japanese sure love their golf. Abayapani bakunda golf. So? What'd you pick? Fasha gake. Something. Ivuriro Eva Life. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye. Kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha, murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Ford iyi ni inzoga ziri hakurino. Lean toward the Irish. Cyo buri nikundiriza abanya Ireland. Fatiyo bite ngo GB? Dr. Bly. Dr. Bly. Useless. You signed Sheriff Gunderson. Siwe wasinye kuri certificate y'urupfu rwa Sheriff. Sadly, yes. Cyane mu buryo bubabaje. What happened there? Ni dogiteri. Well, couple Wednesdays ago. Kuwa gatatu hashize. Morning Deputy Blaine. Mu gitondo nka za saa 9 za mu gitondo. Deputy Brian yari gutembera. His tidy whiteys. Arangije aza kubona uwo mugabo ngo yapfuye yambaye twa tidy whiteys ni utuntu tw'utubogisa tw'imyeru. Bambari baryamye. Chunk of ice. Yakonje cyane. What do you suppose he thought he was doing? Gusa yavuze ko ari gukora iki? Supposing. Cye ntabwo nkeka bapi. Gunderson liked his fishing. Gusa Gunderson yakunda kuroba. One hand and ndetse mu kiganza kimwe yari afite inkoni yo kuroba. Mu kindi kiganza afite makani. My guess. Uko nkeka. Thought he was going ice fishing. Uriya mugabo ashobora kuba yarapfuye wenda agiye nko kuba yaragiye kuroba. Underwear. Akajya kuroba yambaye za underwear ziwe amakbogisi. Well, she can see the kuko bibona umugabo yakundaga inzoga kabisa afite uruganda rw'inzoga. Again, he was our son of a bitch. Yari nyene y'imbwa yacu. Give me a minute, I'd like to mayu umunota umwe nkaba mvugana n'uno mugabo. Now, I want to thank you for coming. Reka ngushimire kuba waje. Of course. So, let me get this straight. Reka ngubwize ukuri rero. Did I hear? Niba nabyumvishe. You saw the moose? Wabonye moose ni cyange simba yabonye. I got a picture of it. Yego nafashe n'ifoto yacyo mana yanjye. Only one in this town who has never seen. Ninjye muntu wenyine muri mujyi utarigeze ubona iyo moose. I keep an eye out for. Kandi mpora ndeba niba nazayiba. Native American culture. Ubundi mu mijyi mu migani y'abanyamerika ndetse n'imico yabo. Moose is a symbol of endurance. Ngo kiriya gisimba ngo cyamuzi ngo bavuga yuko ngo ari ikimenyetso kigaragaza kwihanga ndetse no kurokoka. So. Nibyo. What do you think of our little town? Hanyuma uratekereza iki ku mujyi wacu wa mutoya? It's charming. Umujyi mwiza. You know, I hear that you are. Urabizi numvishe yuko ngo uri umwana mwiza cyane. Utajya uteza ibibazo ngo urakana kiza. Well, I mean, I've been known to. Do you ever think about? Nanjye niko naho zinzwe kabisa. Settling down? Wigeze utekereza se wenda kuguma nka hakurino? You could be a real sheriff. Waba sherifu mwiza. Few weeks. Apana kuba sherifu w'ibyumweru bikeya. A new life here. Kuba kubuzima hakuno mu kace kacu kanamo. We really celebrate. Kubera ko twebwe twikundira community yacu turayikunda. It's always. Abantu bose hano barishimiye habonetse umuntu. That sounds. Kandi ibyo birashimisha. Meya. Sasa n'umugabo ni meya. But I want you to think about it. Ariko ndashaka kubitekereza. All right. Yego. N'umugabo ni meya. Baje gushyingura sherifu w'agace. Bari kumbwira bati ubundi wakigomeye hano ko twumvise uri umwana mwiza. Hanze amahoro aravuga.
Are you even sleeping in your bed? Kumbe wakosinzira muri van. Sasa karakana ngira ngo mureba. Uriya mukobwa bari kubwira ni umwana wa Sheriff ngira ngo twarambo. Hey, boss. Boss. Checking on you. Ndi kukurebera. You good? Is it? Yeah. Well, I just wanted to let you know that they put out more of the... Shaka kumenya ko nashyizeho ibintu by'amagi menshi cyane mu muco w'abashinwa. Tell the story about the time he went on the cruise with Jane Fonda, so... Urayikundira kurya. Cyamuzanye hano ni ukurya. Is in the van. Uriya ni ndoro muri van. Gunderson's... Ni umwana wa Sheriff Gunderson wapfuye. Alex. Bamwita Alex uriya mukobwa. Yeah. Bimeze bite? Karacyari mu itangira isikove nk'ibisanzwe. Buriya iyo ufite imodoka uzi neza yuko ukeneye kwizaramba uyikoresha ahantu hamwe rukumbi cyane cyane yari Hyundai ndetse na Kia. My hands are shaky. They only trust me with a gun. Ibiganza byanjye biranyeganyega ntabwo nakira kereka iyo mfite imbunda. I gotta warn you. Tugwa Agasopa. Not very good. Ntabwo ni mwiza. So would you say you knew Gunderson well? Harya ntiwigeze uvuga ko ngo wavuga ko wari uzi Gunderson era? I knew him pretty well. Cyane ari muzi cyane. N'umukobwa yagukineye Games of Thrones. You know. Urabizi. But he liked to drink. He liked to fish, so the way I see it, he died. Yakundaga ibintu byo kunywa ndetse no kuroba. Fish? Uraroba. When I was a kid? Nkiri umwana ndi kumwe na papa n'akabari yasohokeyemo. Fuck no. Njye ntabwo nzi ibintu byo kuroba. Anyone in town who don't? Nanjye wowe ni wenyine wo mu mujyi utabizi. Comes for us all, don't ariko urabizi ko urupfu rwese ruzatugeraho si byo Roman we umunyamategeko. Ntabwo wavamo Sheriff. We were you would, but are you? Bari kunywa ndakeka wari uri kumva ibindi bimbe. It's my job. Cyane niko kazi kanjye. I'm Moira. The bar. Ye banyita Moira ndetse ndi hano ni ngiye ushunga kano kabari. Nyirakabari. Why are you here? Kubera icyo uri hakurya. Around, come on. I'm all ears. Amatwi yose ndayaguteze kugira ni impamvu icyo uri hano. I used to be a regular sheriff. Ubundi nari sheriff usanzwe. County with a couple little towns just like karere kamwe this one. Kameze nk'aka ngaka. I married my high school sweetheart. Nza kwishakira umusheri wanjye wigaga muri za high school. Perfect. Byari byiza cyane. It was. Nibyo koko. Was pretty proud of myself. Ndetse icyo gihe nigiriraga icyizere numva wagira ngo niteye ishema. Mfite ishema ryanjye. Walked through life with my head held high. Ubuzima narabukozeresha cyane. Ndetse icyo gihe nari nzondiwe. Mugabo. Hano hari umugore ucunga akabari bariko. Hari umukobwa rero waje kuboneka. Dad. Papa we. I knew. Papa we yari umuntu narinze. Yeah, upstanding. Ndetse yari umuturage mwiza cyane. Had been I didn't believe her. Ntabwo nigeze nizera umukobwa. Short while later, nyuma yaho gatoya at the house, habaye ikibazo kuri iyo nzu y'iwabo. Gunshots. Habaho kurasana. Jya kureba. She was standing over. Ndetse icyo gihe yari ahagaze hejuru ya se. He was wounded. Se yari yakomeretse. The gun out. Uwo mukobwa yari afite imbunda. And he was cursing her. Ndetse yari gutuka papa we. Papa yari gutuka uwo mukobwa ko byamukoreye. I told her to put the gun down. Tangije mbwira umukobwa ngo shyira imbunda hasi. Ariko umukobwa ntiyigeze ashidikanya. Right between. Yahise amurasa neza neza hagati y'amaso. And she aimed that gun at me. Arangije afata iyo mbunda yiciraho. Me for not believing. Arantuka kubera ko ngo ntamwizeye. And then we both shot. Twese twararashe icyo gihe. Sheriff. I had better aim. Njye rero narashe neza. After that, nyuma y'ibyo, I got dark inside and ati muri njye nahise numva wagira ngo ngize umwijima. I didn't know who I was anymore. And ntabwo nigeze nongera kumenya uwo nahoze kugeza n'ubu. And the wife? Hanyuma si umugore wawe. Yeah, I was hard to be around. Kuba ndaho hafi byarangoye cyane. Ndacyamuhamagara. She doesn't answer, but ariko ntabwo ajya asubiza. I don't mind. Ariko ntabwo mbyitaho nyine tu. Umugore yamenye ko yishe umuntu cyo gusa arisha agakobwa. Gusa numva ko ashobora kuzanyumva. Bimeze bite twigarukire kuri moteri hamwe arara. Ni muzehe. Yaje ku kazi yakuno ko aryamye yibuka isasu. You have one message. Ufite ubutumwa bo. Avayo.
Hey, Sheriff. It's the mayor. Sheriff ni mayor. Abantu bari hakurino bari kugukunda cyane uburyo witwara. My offer? Ibyo nakubwiye wabitekereje. Man, twigarukira haku. Hano hari abantu babacuruza ibiryo ku muhanda nyine tushyiramo ibi. Sheriff. Tushyiramo ibiceri nyine ibiryo bikaza. Hano nashiriwe kumba umukobwa afite imbunda do. Okay. That's Carlos, is it? Yeah, it's my guess. Afite n'imbwa ariko afite imbunda. Sheriff yirarira haku. Imbwa yanjye yitwa Olive. Nice. Yeah. Nziza cyane. Hey, Oliver. Bite Oliver. What a good dog. Imbwa nziza cyane. Named Ulysses. Nanjye nitwa Ulysses. I'm Lori. Okay, nitwa Lori. Kureba hakurya hari umusore wavuye ahita asubirayo. Yarabireba. Umukobwa afite imbunda. Someday. Okay, dushobora kuzahura undi munsi. Alright. Well, watch out for the moose. Uze kureba muzi. Moose? Yeah. Big. Ya nini cyane cya gisimba. Witwararika ishobora kuza kugutera irangi yatwaye irangi. Wa musore avayo. Bimeze biti. Ya, turacyagize gute? Turacyakomeje ntabwo tugiye gutangira. Filime yacu bayise ngo ni nomo. Sheriff bara kuno ari kwemeza ibintu impapuro ku zindi. Hano rero basigaye bakorana. Zana gacyayi. Thanks. Murakoze cyane. Look, ni muri Amerika. Muri Minnesota. I don't know if I should say this. Ntabwo nzi ibyo nabivuga. But our mustaches are so similar. Ku bwanwa bwacu bwo hejuru gusa cyane. We're like a couple brothers. Wagira ngo turi nk'abavandimwe. Or at least a couple uncles. Cyangwa se aba uncle. Ari amagambo umuntu mugenzi wavuga ukumva guteye isoni. Ndakeka nasubirayo. Ya, n'abana beza bari gukorana. Twigarukire hakuno. Bimeze bite? Ubundi nakubwiye ngo filime ni nziza. Buriya ntukavuge ngo iki ni ari ibyo tutaragira gute? How can bimeze bite? go away? I mean, did I take it for granted? I guess I did. I did. Sasa barakwereka. Ntabwo urigeze ndinda umukobwa. You in the bargain. Ati kandi naraguhombye ubwo twari turi kubiganiraho. Penny, you were right. Penny wambwiye yuko byananiye kubishyira hasi. Wavugisha kuri. Sheriff yaje akora. Gunderson? Did he give up or say? Ese ibintu byo byabaye kuri Gunderson yaravuze ati wenda bireke ntacyo bikoraho. Arangije ajya kuroba yambaye ubusa. Kuri bwo buryo yapfuyemo. I'm not doing anything wrong. Nta kintu kibi ndi gukoresha kure wa mukobwa Gunderson. Wahoze unywa ariko. No, when I was driving, I pulled off to. Pana ntabwo nanyweye ntwaye ahubwo naparitse kugira ngo ntangire n'inywera. Bourbon. Wamaye se kunywa inzoga zihenze za bourbon. Suga ndi kunywa. Birashimisha cyane. Inze dusangire se. Kubwa wa Sheriff yaparitse ikimodoka cyiwe hano araza ari inywera. Yaparitse imodoka aranywa bakubonye uyifite hakuno yicayemo bahita kumva umukobwa afite imbunda hakuno. Bahita bakwandikira. Wambaye umukandara mwiza. Alex. Yitwa Alex. Nanjye nitwa Ulysses. Cheap booze. Wamereza se inzoga ihendutse. Apana izihenze. You're Gunderson's daughter, right? Uri umwana wa umukobwa wa Gunderson. No. Papi. Oh. Yeah, okay. You're Gunderson's kid. Uri umwana wa Gunderson. Pictures you on the wall in his office. Ku rukuta ruri muri office nakubonye ku mafoto menshi ndetse muranasaba ku maso. Those are old pictures. Ari amashusho ari amafoto n'amashusho ashaje. He's very proud of me. Yaranyishimiye papa. Little girl going nuts. Agakobwa kiwe gatoya kagiye mu gisirikare ariko ntabwo nigeze mbikomeza. You were having an argument with Deputy Blaine outside the house. What was that? Nakubonye muri gutongana na Deputy Blaine. Mwapfaga iki? The mayor. Mayor? He didn't want me to attend them. Ntabwo yashaka ko ndi bubuze mu kiriyo cya papa. He said. Kubera ko ngo yavuze ngo bishobora gutuma ngo bincanga nyine ngo nkamererwa nabi ku. Mayor kirya gapa. I'm used to. Bari kwinywera. Before Mayor came and got here and tried to make. Bundura mu mayor ataraza hakurino. Umujyi wacu wari mwiza ariko yarahaje yangiza ibintu byose. Papa wanjye birangira nababaye umuntu mubi. And then I made him choose it. Tangije ntuma papa wanjye ahitamo. It killed him. Ibyo bintu byo guhitamo byaramwica. Neither do I. Yep.
But I got an idea where we could start. Give me that. Pereza ku kantu kubera ko mfite igitekerezo cy'icyo twakora naho twahera. Niba utazi icyo wakora ngo umukobwa yatumye papa wahitamo none ibyo papa we ngo yahisemo ngo byatumye apfa. Did you catch that? Ku kantu wagafashe? That's my one. Cyane ko niko kantu nshoboye. Sheriff ufite kuna kuramo isasa agahita rifatira mu kirere byihuse cyane. Awake. Maze igihe kingana iki uheruka kuryama ryari cyo ni ikibazo cyiza. A place you can grab. Mfite ahantu ushobora kuharyama. Safe place. Kandi ni ahantu hatekanye. It's the safest place. Ni ahantu hatekanye cyane nk'uyu mujyi. Muri no mujyi hose ni watekanye. Pavayo. Ni umukobwa yinywereye inzoga papa yarapfuye. Yeah. Sasa barakwereka yamuzanye muri gereza. Breakfast is included. Uraza kubona za 5 breakfast. Ugize ikindi kintu ukenera kandi Lock the door. mamagare ngaho kinga urugi. Sure. Okay. Muzanye kuruhukira muri gereza. Gereza burani abantu benshi iyo bagutwaye muri gereza. Yell. Usakuze we gusa nabari muri office babujyanye ngo witekereze. Drinking. Good night. Iro ryiza. Yeah. Bimeze bite? Ever since we met, the world Kuva twaho biraza kugenda neza. Barakwereka wa mukobwa twabonye ngo witwa ngo ni Ibari uri. Bari hakuno hari ibyo bari gupanga biraza kugenda neza. Bavuyeyo na yambwa yabo yitwa ngo ni Olive. Yeah. Bimeze bite? Twikomereza kuri scofefilms.com niho filime nk'izo zisanga. Nitwa du film ubundi tuba ari utwubwenge. Umukobwa aryamye hakuno. Gitondo cyiza yashira ku biryo bamuzana ibiryo afunze nk'imfungwa. Nukugira ngo ngaruhuke gusa. Filime ntago turayitangira nakubwiye ngo buriya filime zanjye zose na filime kiwani ngira. Knock that off because what? Bino ntago twafu kubera ko Mr. Neville aramutse aguye hasi Here at his house and nko mu nzu yiwe Mrs. Neville gets him. hanyuma Mrs. Neville bigasaba kamushyira muri modoka ntabwo ibintu byaba gute. Do they have a dolly or a wheelbarrow? Wenda ashobora kuba afite dolly umugore ngo ufite umugabo ngo witwa ngo ni Mr. Neville. Standard operating. Gashobora kuba ari mutoya cyane ku buryo atabasha gushyikiriza umugabo we mu modoka aramutse agize ikibazo. It's an emergency. Ni ikibazo cyaba ari kibanza. They just moved the Collins. Have we lost all respect for Collins? Bakiraho kuri polisi. Ibyo ni testira. Bavayo abapolisi. Aramusasa zatangiye kuvuga. Ndetse aramuzavuze ni izo kuri banki. Hano kuri polisi hari ukuntu kuri banki bakanda kuri aramu nabo bagahita bibona. Oh shit. Mwanda wira. Let's go. Tugende muri kano gace ngo nahantu ngo hameze neza. Ndaje gatoya. Kumbe barakwereka babagabo. Sari wa mukobwa ndetse na wa musore twabonye ngo bari bafite imbunda ndetse na yambwa. Bateye banki. Take him to me. Mwese mujye hasi. Zohereza n'imbunda zanyu. Rebe. Filime yacu muri bw'igitanda. Byuzuza ibyo bikapu byose byuzuyemo amafaranga manaje wowe. Ibyo tuvuze ni mu bikora ntabwo muri buze kubabara. Rebe. Where's the rest of it? Andari he. Sorry, nobody uses cash. Kubara nta muntu ujya ukoresha amafaranga hakuri. Abika kuri mobile money. Ibihumbi bibiri byonyine. Yesu Kristo. Ntabwo ahagije. Ibi byose twabikoreye ibihumbi bibiri. Tubwira aho Volutiri. Volutini we manager dubwire. Rebe. Areba hakurya. Ni ibisambo byaje kwiba banki. Banki yo muri kaga karitsiye kacu bise ngo ni no. Sasa kugira ngo wumve amagambo neza. Urebe filime witonze twigeze kubona tugitangira filime. Babandi ngo naba yakuza babaki bo muri Buyapani. Harabo bohereje hakuno. Ndetse bano bagabo ni mubareba neza muraza gusanga udutoki twabo twacitse ndetse abo bantu bari bakuyeho udutoki kuko bari bikuyeho udutoki dore udutoki twabano bagabo ngo barinze hano kuri banki twacitse. Kurikire filime. Ntagiye dufitiye kujya muri vote. Turaza gushaka iki. Dushaka iki aba bashinwa dore ngaba ari baba Yapani. Barakwereka umwe mu ba. Urasa baye iki. Oh my god.
Are you okay? Mukubita umeze neza? Asking questions, don't you? Wimubaza ibibazo byinshi cyane. Hafi yadufashe n'umutima. Ufashe. Bebe, nibisambo bije kwiba hano umuturage afashwe n'umutima. Ndetse hano baje kwiba hari ba basore babiri twabonye biciye udutoki twatangiriye ngo bahaye akazi. Ngo baze hano muri Minnesota. Bebe. It's okay, it's okay. Vayo. Here you go. There we go. Okay. Bamuha ibinini bye. Bari kureba. Ikibazo cyakemutse aracyafite umutima. Ahagaritse kuhumeka baby. Hano hari abari kureba. Batanga sinyari. Bari uri gufasha uwafashwe n'umutima. Uyarangije akanda 1 2 3 ho. Kurikire film. Twigarukire mu Buyapani. Ibyo akanze byatangiye gusonera hakuno. Iriya banke iri mu gace twabonye. Tubikuri. Bano barariba. Ho. Shit. When we get to the you're gonna be in my car. Twe turaza kwinjira muri ngenda Mike turaza kubikemura wowe urasigara inyuma. Sherifu. Fana icyuma abasekirite bo kuri banke. Ombe babona bateye icyuma sheri we. Ho, bebe. Fire. Arasa mugenzi we. Ho. Besabiti. Bebe. Kate. Oh my God, baby, I'm so sorry. Bebe umbabarire. Kurandashe. Yaragisida. The stab wound's worse. Sorry, I'm so sorry. Look at us. Yeah. Barabasura bishe. What do we do? Bebe nkuri kidasa. Bebe. Arashe mu bebe we. Komeza ugerageze uyadapfa. Sasa barakwereka ba sherifu bavaye. Nakubwiye ngo filime zanjye zose burazitangira zituje ukaza kubibona nyuma. Bebe. Ibyebe birinda hano kuri banke bikorana na babaki Abayapani bari mu Buyapani. Sasa sherifu yavuye. Mana ya. Miss. Do you want me to get that? Fatino mi telefone. Miss. Barakwereka telefone gusona unajanje kwifata ngo bataza kumasa nawe. Ntago bari gukomeza ugerageze bana. Sherifu arareba kureba hakurya abonye yambwe ngo ni Olive. Kureba hano. Barakora ibiki? Okay, dog. Vugisha imbwa. Mike. On the rear. Uraza gucunga inyuma. Ebiti ze kuncungira gatafari ngengeye kwinjama hari imbere. Going in. Mfite kwinjira. You are. Wapi nago bikora? Sir. Yakuba. Let's just wait for some more backup. We don't play this right. Bino minute tutabikoze neza. Gonna have a massacre in there. Hano harasha kubo bwicanyi. Abonye abantu bari mu imbere ashobora kuba bazi ba nyiri Olive. You guys okay? Sibyo? Ntabyo gutegereza ibya mutuze. This is messy. Bino bintu n'umwanda. Ushobora no kuba umwanda tutinjiyemo. Turamukorera iki? Sasa abantu batangiye kubazanya ngo baramukorera iki? Calm. Kubera icyo uri kumbaza. Clean's messy. Iyo umuntu atuje. I want to talk to them. Kubavugisha. Abasore basigaye babaza ngo baramukorera iki? Telefone irasona. Dufite situation hakuno. I do know what I signed up for, but sinzi ko nasinyiye ngiye akazi nasinyiye ariko nanone naga ari ibingibi. Bebe, uyavayo sherifu. Kurikire filime. Witonze. Bano baribajije ngo turamukorera iki? Giye kwinjamo imbere. Debit avuze ngo iki? Ibyo avuze nawe urabyumva. Dufite kwemezanya ikintu kimwe. Bara basigaye inyuma. Bimeze biti? Sherifu avayo. Giye kwinjira mutuze. Kubwira barimo imbere kuri banki. Kugasako kuri nomo naga santere kawo bituriyemo. Uyarareba. Hano hari imbunda. Yebe. damn it. Mwanda. Kumbe kureba hano arabazi. Abari kwiba arabazi. Fire. Ho. Urasaba polisi bazanye. Sherifu bamushyiramo. Uko bamwinjije muri banki. Oh, did you hit his vest? Urashe kuri vesti yiwe. Fire! Hold your fucking fire! Fata umuriro wanyu mwabarezi. Bari abantu basize hanze hari abantu basize hanze bari kurasa wenda. Kuki bari kukurasa bagenzi bawe? Kumbe fire! Ho! Bebe! Sherifu atangira gusubizanya n'abapolisi bazanye basanzwe bakorana. Nakubwiye ngo ino filime ni inyaduko ryo tu. Did I get him? Uramurashira? Did I get him? Yeah.
Yeah, no. Yego. Wapi? Fire! Mushiramo. Ho! Gutwi kwanjye. Mike, gutwi kwanjye. Sheriff avayo. Ujya hasi. Abapolisi batangira kurasa ku baturage n'abakozi ba banke. Nakubwiye ngo za filime z'ubwenge. Ho! Hebe. Uyu gutwi kwe. Hana bari kubarasa n'abapolisi bagenzi babo. Bari kuri ivuriro Everlife. Nahivurije umwijima. Mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ya. Inyuma yanjye kwegura ku mutwe yari yanze gupfa. Ya, fire. Ngo ku mutura yari yarwari kasakira. Ho. Bize biti. Igire abaturage bavaye. Bari kurasa barasuba babonye bose. N'abapolisi bazanye. Ya. It's fine. Help me with my hair. Mani, vai mfashe basi ku gutwi kwanjye. Oh, that's bad. We're slow. Mani, nkeneye urundi rubura akonjesha ugutwi kwe bakurashe. Shut up, are you guys in on this? No! Mani. Shooting at us again. Wenda kuturasa nabyo. Kwe turi ibijura biri kwiba bank. Ariko se we kuri sheriff kuki bari kukurasa? You're the sheriff. Nta makuru bari kuri sheriff. Substitute. Yende umuntu uje gusimbura sheriff. Mani, guteze. Now, man. Hey! Sasa bari kurasa. What's going on? Niki kiri kujya mbere? Bari kurasa kuri sheriff nawe nta makuru afite. Ibisambo bari kumubaza biti kuki bari kukurasa. What about the vault? Vault biti. Don't make me ask twice. Taza gutuma nkubaza bwa kabiri. Baje kureba muri vault. Kumbe vault irimo za zahabu n'amafaranga menshi no banke. Twabonye ngo ari ifite ngo 2,000 byonyine. We're after this. What is this? Bebe. Weta yiruka. Ni manager. Hey! We. Come back here! Garuka hakuno manager yiruka. Calm the fuck down! Bebe. Be cool, man. Huh. Chill. We're beyond you, mother. Kureba haku sheriff aramwica. Mane yanjye. Bebe. Sora cinyuma ni Mike. Vayo. Ino banki ibitse amafaranga menshi cyane. Banki nk'iriya ntabwo yabitse birabintu. Za bundi zibikwa na banki centrale. Bone uyu bamurashe. Vayo. Kumbe barakwereka umwe muri baba barara barindaga haku ntacyo yabaye. Yari haku. Mike, is that you? Mike, wone wowe. I can hear your jacket. Nakumva iki jacket cyawe cyo kikote wambaye. Fire! Muginga amaze kumenyeka ari umugambanyi. Go around. Genda ujya kuzenguruka urugero rw'icutu. Sikumera neza. What's happening? Nikiri ku. I know. Ntago mbizi. Lori, right? Yeah. Ariko ni uri Lori. Cyane witwa Keith. Ulysses. Uriya ni Ulysses. Oh, hey. Did you ever get dog food for... Wigeze ubonera ibyambwa yawe biryo se? Good. What is going on? Kumbe be niki kiri kujya mbere mwacu. This is... But... They shot at me. Ntabwo nzi biri kujya mbere hakore ko bandashe. You get this fucked up Kandi mwebwe ntago mwandashe. Ngo tugiye kuba team. You good tugiye kuba timu ya batatu. with that? Cyane. Yes, sir. Yego nyakubahwa. How you feeling?
urumva meze Look not as good as I look. meze neza kurusha uko ndi kugaragara ndakeka nibi cyane yewe sherifu sasa yese ahitamo kwifatanya n'ibi bisambo kugira ngo arebe ko yahava kuko abapolisi bazanye bari kumurasaho kandi ibisambo ntibiri kumurasa Inside those crates. reka ndebe Why? Because they look military. ati murebe mu birimo aho mbere biragaragara nk'aho ari ibya gisirikare murabizi ko nta mbunda dufite utwo tubox yavuye ni sherifu Deputy Blaine, you still with us? Deputy Blaine cyari kumwe natwe Luckily for you, he is. bisa naho wagira ngo ni wowe sibyo Managed to shoot his ear off, I'll tell you. Mayor. kuko namubwiye yabashe kukurasa Mayor Sheriff ya sasa yaraje yamwinyirizina urikire filime witonze ni uri guhamagara Hung up on me. arankubye Fucker hung up on me. ramuginga arankubye No. Lower your gun. aburetse gatuma n'imbona I bet it bars. biriri kubura I got him. okay ndamufite Yeah, I was saying icyo ndi kuvuga That I asked my nuko nasabye shoot you. Deputy wanjye kugira ngo akurase ni The small request is too much for him. ariko kumubusaba akantu gatoya byamunye ko nabone snow got into my eyes, so I had to close it. urabizi urubura rwangiye mu maso What? nayo mfite kurifunga ijisho Vault. nabonye ibiri muri voluti bari bari gufungura ibiri mu tubox kureba hakuno n'intwaro Blaine or the whole department? basanzemo imbunda Son, I have got the whole town at my back. musore umujyi wose ndawufite shasa meya hakuno byose birimo Let me explain. reka ngusobanurire One cop. bora umupolisi umwe Population. twebwe turi agace kanamo gatuwe n'abantu 1890 sherifu arabyumva All about me. biriya bintu byose ni ibyabo What's this all about? bino byose icyo bivuze rero You know, main streets like ours, urabizi imihanda minini nk'iyacu they are like strewn imeze nk'aho wagira ngo yuzuye imirambo on by a thread, hoping that ifashwe n'akantu gatoya center open. abantu bizeye ko ngo ahantu hazafunguka bakajya bakora Big store with no end. ariko nanone hagafunguka ari amaduka acuruza ibintu nanone ariko bitarimo Plundered by banks and conglomerates. abo bantu bose bahombejwe n'amabanki ndetse n'abantu bagiye batandukanye mu mujyi wacu ngo babashoramari When the Yakuza came atubwo abayakuza rero bazaga and said they want to make a deal, bavuze ko ngo bashaka kugirana deal natwe The Yakuza? abayakuza ni umuryango w'abagizi ba nabi bo mu Buyapani They're a thing. They make a lot of money in America. amafaranga menshi bakura muri Amerika ngira ngo urabizi Can't ship it all home. ariko ntago bayatwara yose ngo bageze mu rugo Just to hold a portion of their illicit U.S. profits batubwiye ko rero dushobora kuba twababikira dukeya twiye dufataho ku nyungu for a percentage, mind. tukajya dufataho inyungu ku ijana Sure, we'll take it. cyangwa se ku ijanisha runaka twarabyemeye The whole town sold its soul. none umujyi wose wagurishije roho yabo some negative men. wapi hari abantu bamwe bagiye babyanga baje babe Care of them. ariko abo bose nabitayeho ni meya abo bakura n'abayakuza bakabika amafaranga yose ava muri leta z'ubumwe za Amerika atemere kuba yaca nyine mu bikorwa cyangwa se kuri za gasutamo ngo bayashyane iwabo Buyapani Having seen what I've seen, I guess there's no way out of this for me alive. ibi byo nabibonye neza ubwo nta buryo buhari bwo kuvana undi muzi Way. cyane You want a deal? ariko hari uburyo bumwe ushaka deal ye deal Put a bullet in the head of those two assholes. utwo dutafari tubiri durase nurangiza isoke amaraso ku biganza byawe biraza kunyemeza ko wabishe What do you say? urabivuga iki sherifu mushyashya wa mbere yapfuye none meya wa hano n'abaturage be ngo bifitiye dire yo kubikira abayakuza ibyi arankobye uramuginga arankobye tumurasa rebe What'd you find? hano bari hano kumbe yabonye yamuze So beautiful. ni byiza cyane There goes the substation in Brandon. Door must have knocked the power out. sasa barakwereka umuriro hakuno warabuze hano bari gushyiramo intwaro babonye uyu bamufungiranye agiye kubona bamufungiranye mu mikino none yahezemo ho kurikire filime bimeze biti wa mukobwa wande Omen, right? fire kumbe meya baramuturikije ho Jesus. Yesu Kristo Where I was aiming. hano ntabwo ariho nari ndunze imbunda Let's go. reka tugende bavayo mwiboneye imbunda hakuno zari zarabitswe
naba yakuza ngo babika muri no muri no banki karindwa n'abaturage ba hano bagafata yijani rebe nakubwiye ngo twadu filime twubwiye pereza ko ufite ibibunda biri fire musaza co yaje mu kazi hano none asanze agace bite ngo no mu bundi ni ibintu bisanzwe kadasa ngandura mugini wa fe kiye mfite kwigendera nka vakuno bahita bamushyira baramwica hari undi ushaka kugenda ofisa urinda umutungo wa bosi we bagiye Mr. Joe baba gusore bagiye beretse jara ku muhanda munini wigeze uvugana na Oyeban bisobanuye iki ubwo Get a hold of him. ntabwo twamuhagarika ngo areke kuguza All he knows is ibintu byose azi nuko banki ishobora kuba yatewe tubu Oyeban ashobora kuba agiye kuza Oyeban ni boss ubikamo hariya ntabwo bari kudusubiza amashanyarazi yanabuze tugiye kugenda ari najoro nanga bavuye mu Buyapani bimeze biti babika mu gace ka kuno bitango muri Nomo ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika none ngo babahamagaye babwira ko banki zabo zifite ikibazo aramubaza bo we're sitting ducks out here. Keep moving. Hey, freeze! Sasa fire! Abaturage bari hano bose bakurana n'abayakuze. Drop it down! Okay. Bono bavayo. Come on. I thought this was a normal town. But this is not normal. Stop shooting! Fire! Mwanda. Are both your wounds okay? Byose nibikomere mbebe. Bono baje kwibaza ngo baje kwiba banki isanzwe yo mu gace kari normal kasanzwe kumbe na gace kadasanzwe ahubwo. Ho! Hello? Bajaku. Yungwaro yumvise. How is he? Ameze ati. Ntabwo ameze neza. Ndatekereza rumwe hakuno. Mary Beth. Mary Beth wa mugore ucuruza ibintu by'indabyo nako indodo. Is that radio working? How is that on? Ya radio yawe irakora gute bayicana batiri yapfu. You said this is a CB. Hanyuma wavuze ko icyo ari icyombara. Where's the mic on this? Mikoro yakiri he. Needle. If you see Hitting needle. the sheriff, you stop. Nubona sheriff uze kumuhagarika kuko azi byose mu cyacuru. Kumbe nakorana n'abayakuza. Fire! Abaturage ba hano bose nawe kwiza. Ntawo kwizera uhari. Ho! Ukecuru. Wicururiza hakuno azi gukokinga imbunda agashyiramo akantu kiwe. Ntabwo dushaka uko babuza Mary Beth. I wasn't born yet. Ntabwo navutse ejo hashize. Kecuru. Fire! Kecuru. Baje bamuhungiraho bazi ngo ni umukecuru mwiza. Yafata ya mbunda yabo nima automatique. Ibaza umukecuru utunga icyombo iwe none muri kano gace. Damn tourists. Abakerarugendo bo kamira. Fucking respect. Nta cyubahiro bagira duca inyuma. Vayo, umukecuru afite imbunda. Bya bibunda. Fire! Mu ndodo ze. Yavana yarwara. Byashize. Bisasu. Mary Beth. Umukecuru bamufatiramo hagati. Wira mwambara. Terura agakecuru. Ndekura. Bashugunyira umukecuru na za Rubagimanda. Umukecuru ntacyo abaye. To! Nakubwiye ngo. Filime! To! Ho! Bamubika micyo. Bebe, mana yanjye. Sorry, lady. Umukecuru arapfa. Mary Beth nabakorana n'abayakuza. Abaturage baba hano baritunga uhageze ushobora guhita uvuga ati ahantu nje kuyobora se. Sasa barakwereka hano hari uwicurangira afite akabari kabaka. Oyeban would have us all killed. Ntabwo mubyumva Oyeban araza kutwica twese. Ni umuyakuza mukuru. Barabavayo. Ni abaturage basigaye ndetse meya we yapfuye rugitangira.
Evening, everybody. Oh, hey, Kenny. Medical kit. Hari medical kit mufite imiti tabaza bw'ibanze kine masaha gomba kuyashaka. Severed ear, Kenny. So, what's with all this nighttime commotion? Hanyuma se bino bintu byose by'ijoro n'ibyi. Bank robbers, they habayeho bujura kuri banke. Decided to team up with the sheriff after they discovered the Yakuza. Abajura bari bagiye kwiba kuri banke bese bashyitamo kugira ngo bakorane na sheriff. Kubera ko bamaze guhita babona ya gurudi zaba yakuze. He's on my face. Ubu sheriff ari ku isura yanjye bamurashe bamwica. Oyabun is coming. Oya bamu bagiye kuza batwice twese. You have your devil. Ufite ikibi cyanyu. Natwe dufite utuntu twacu. Both fear Oyabun. Mwese kandi twese dutinya Oyabun. Look, the way I figure, with the power down, iyo kundi kwibona ubwo umuriro wabuze, they can't get the word out. Ntabwo bashobora kuba bajya bahamagara cyangwa se ngo bahamagare hirya no hino nyine tu. Kandi uko muri hengero umeze uno muyaga mwinshi cyane. They're stuck. Baracyari hakuno bari kumwe natwe. And you know, better be the hunter. Byaba byiza rero turamutse tugiye kuba tukababa hirya aho kugira ngo duhigwe. Right? Sibyo? Bamwita Brian. Yo ushaka kuzaba ngo twabonye wiyamamaza. Babanze kuryamo kwigarukira kungura hakuno. Bano bari kuvura mugenzi wabo. Muri vari mu modoka twiteho. Twasize dufunguye hit. Us three versus this entire whack-ass town. Well, usually when you rob a bank, there are consequences. Ugomba kubimenya iyo mugiye kwiba banki abagomba kuba ari ingaruka. We just wanted something. Twashakaga niki? Gusohoka hano biraza kuba ari ikindi kintu. Cyo kintu ahubwo. Gusohoka muri bazima muri no mujyi. Go to the police station. We mujye kuri police station. Oh, there. Hari imodoka za snowplow cyangwa se za modoka zigenda zikuraho ibintu by'ibibura nyine tu. We'll get the fuck out of Dodge. Buhite mufata inzira muve hakuno. I can drive a snowplow. Naitwara snowplow. The man, let's go. Vayo. Tugende Mr. Pearl. Fire kumbe. Ho! Abaturage ba hano bose. Buri wese yakura sahodo. Fire. Sheriff bamushyiramo. Mugende. I'm okay. He hit the vest. Meze neza arashe kuri vest. Turaza gura kuri police station. Fire. Looking what I hook. Vayo urebe icyo nabitse muhaha bahita bamukurura. Aguye mu iduka ry'abandi. Ho! Iyi nijoro ariko abaturage bari hakuno. Kugwa mu iduka ry'abandi. Kumbe ni wa muturanyi wabitse tu. Sasa ho fatirwa mo hejuru. Do nakubwiye ngo banyita Scov. Kizo film.com bifatanye ureba filime kuri Google urebe. Fire chitiyo fatigi sorry ha no abaturage ba hano bose sherifu sasa yasanze mukangana tete uranyerera wa murezi. Fire nakubwiye ngo riza filime z'ubwenge bane guma hasi bagiseze kuri kanyoni. What the hell, man? What's wrong with you people? Chose you because of your kwaguhisemo kubera ko ibigo bya ntakiro byaba bugaragazaga kidasanzwe. None dore utangiye none afite agashoka. Kumbe mutima ujisho aza kunashuruza hano. Ho sumari bavayo bangije afata ikinyundo nza gufungura hakuno ibintu byiwe inyundo apfaryo rebe kabapfera amaze gufungura ahantu sherifu sasa yarebye ahantu ngo bafunga cyane old fashioned stump removers. Kumbe nibe yabire bya kera byo gukuraho ibishyitsi harimo ibiturika. Twigarukire hakuno aba nabo bamerewe nabi. Hari akagabo kari kubarasa kambaye utuntu tw'udukapu ntago mfite igifitisi bunda ziramukamana. Hebe bafayo urasoma umugabo wacu bita Mailman wohereza utuntu umugabo w'ubutumwa nyine tu wo muri karitsiye nibyo gurude hano bibye gurude kanze nkwereke ku mutwe zahabu biremeresha ugazabayige gana kuriya gufata
barahatanira. Sasa hari icyacu mukutse bakiri kurwana barazimwaka. Hebe nabarara hano bishakaniye bashyira hasi. Merriman ni mubi cyane ari kubirukaho kuko bafite zahabu. Hebe kure icyuma nawe ntiwagira ahantu nk'ahara ngo have gutyo gusa. Kureba yafata imbura biranga zari zavuyemo amasasu. Hebe sasa cya kintu cyarahubutse ku mutwe w'umugabo. Physics, bitch. Physics irabikoze bitch. Vayo kagabo kari kabisha ameze neza wapi. Fire ho baco atazahabu yabo zahabu wahitaho na gatwe. Hari abari kwirukanga bakeneye gufata bareba kugira ngo bo bita ngo ni Obama. Niba ari Obama umuyakuza mukuru nagera hano bamwereke ku kibazo cyabaye bafite uwagitije. Bishe James bani bishe Merriman wacu batangira kubatama ibiturika. Izo ni za freya ni ibintu byoroshye cyane. Abanagamo n'izindi rebe ibintu bisanzwe kumbe terura abagabo do ho abanagabo tu kugira bire ukora ibiki. Mike arayizimya ni kuri aba bazimya turatuna polisi diri ntwari rapfa rebe Mike. Oh, he's gone. Rapfuye uriya ntwari rapfuye n'ubundi nta ntwari zimibaho. Rebe kumbe ari kubyumva yicuriza inyama hakuno zoga ari kuborezamo ibiturika. Yarabateruye abaterurisha za freya yo ndetse abikora areba atyo bize biti gabahataye agatwi. Hari indege iri mu kirere yabo bita ngo nabayakuza babitse imari nyinshi iyo batabasha kwambutsa igihugu cya Amerika bayibika mu gace ngo kari karimo meya ndetse n'abashirifu bakorana. Abayakuza ni bamwe mu bantu badasanzwe. Amasaha ni turaba tuhageze bari kuza binyweramo bagiye kuri imari yabo bafite za zahabu nyinshi. Mu gace ko kwaba sasa babaje kureba cya kimodoka saba barakwereka hano hari wa receptionist wacu we nta kuntu yaba atabiza vayo. I thought you knew how to drive one of these. Natekereje ko uzi gutwara kino kintu. Ibyo ndabizi. I did. Nari mbizi. Yavana y'imbunda bari kuri polisi kuri station ya polisi no hariate. Bebe. Baracyatsa. Nyuma yabo hari umukobwa ufite imbunda ari kuri polisi ashyiramo isasu. Kumbe ze havayo ibintu byose uri kubyangiza wagisaza we. Ugozi hakurino za modoka bamanika fasha sherifu we sherifu ikindi yafasha yo bimeze bite. Ni kuri scovefilms.com usanga filime zacu wirebera buri munsi. I should have knocked. Nakabaye nkomanzi. Can you drive this? Iki kintu wagitwara cyane niko mbitekereza. Get to a hospital. Ugiye kujya ku bitaro rero. Ntabuza gutujyana. Wapigira fati wako. I'm tired of running away from everything. Dambe kujya niruka kuri buri kintu cyose. And you consider this your second chance. Kandi bigiye muze kubifata nk'amarwanyo ya kabiri. Nako gace kazabu mufite. Ushobora kuba mwakubaka ikintu cyiza. Take care of yourself. Muze kwiyitaho. Utware icyo kintu. Rebe. Yeah. DJ Robert Sahara aho bita Sonatibe turakwemera cyane mujye mugenda bakubita udufilime abafite kopi buri wa kabiri. Yeah. Zebiti barakweka hakurino bano baricumukira. Sherifa vayo asigaye mu mujyi wenyine. Kikiza bagiye none umujyi mutoya nibara hakurya. That's our plan. Ni pro yacu.
faya ntabwo ashobora kuba ari sesa, ntabwo azi kugitwara. Ashobora kuba bihishe kuri police station cyangwa se ari aho hasigaye. Bimeze biti kuko kiriya kintu niho kivuye, kandi wa mugabo ngo nagaze kugitwara. Bakeneye kumufata kugira ngo abayakuza bakuru nibaza bamwerekane bavuge bati dore uwabiteje n'uyu twamufashe. Kumbe bano baje hagarara noneho reverie. Rebe kumbe be mukobwa mwiza avayo hako mbwa bayistiriye izina ry'umuntu bita Olive. Turabasuhuje. Rebe twagiye. Sherifu yaje kwambara hano, turi kuri polisi. Yo bimeze biti kene kwamaza kuri filime zacu ni ya 825 uhamagara bakakwakira neza cyane. Izo nimero ziranagufasha kuri buri kibazo cyose wahura na cyo urebera filime witonze. Yo bimeze biti Sherifu arabyambarira agiye guhangana n'abagabo benshi shabo. Fayo kumbe faya umushyiramo umugongo ho yambaye byantibare hano ntago bakurasa ngo baguhamye neza. Moira wa mukobwa wo ku kabari. Hey low man. Bite low man. Abaturage ba hano shaba bose bashyira hamwe maze ko bose bakorera abayakuza. Ntabwo ufite cyaha cyo kunywaza. Ubwo se naba niri munyakabari nyabaki ko nazanye icyo kunywa nyine. Ntabwo nakibagirwa icyo kunywa. Reka ahubwo tugire ibyo tugurana. Ikuremo gakeya gakecya. Yebe kuraza hakunino awakira. Ntabwo njye ngenda nta nzoga mfite. Drink up. Gahinywa. So we can all clean up this mess you made. Kugira ngo twese tubashe guhanagura umwanda wawe. Every single mbere yuko abayakuza baza one of us bakica buri umwe wese muri twebwe. Just doing what I need to survive. Icyo nkora icyo nkwiye gukora kugira ngo mbe ku kiye giciro. My soul. Ho yanjye narayigurishije. Although they're cheap nowadays, how ino mitsi zisigaye zinaciriritse cyane. You sold yours. Yawe barayigurishije nawe sibyo? Kugurisha rero ntago bigihenze. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Bya mwirirwa mukora ibintu byose ni ukugurisha ro. How did you know? Bimenye gute? Twebwe abanyakabari twumva byinshi cyane abantu bakora mu kabari. You get really good at sniffing out the lies. Kandi uzi no kumviriza ukumva neza ibintu by'ibinyoma bavuga. Your story was true. Ubundi inkuru yawe yari ukuri. Right until the end. Kugera ku iherezo, sibyo? Wari washatse kumbwira inkuru nziza ariko ku iherezo byanze. Mbwira inkuru ukuntu yari ukuri. Ati sasa uwo mukobwa ntago yigeze yica papa we. Hari inkuru igeze kumubwira ngo uyu mukobwa. You did. Warabikoze. Yebe. I shot him. Naramurashi. Right between the eyes. Hagati mu maso yiwe. I figured it was justice. Icyo natekereje ko ngo byari ubutabera.
ariko ubu ntago mbizi. Already making any choices since then. Icyo gihe nahise ndeka kujya mfata imyanzuro. Just watching life from the sidelines. Natangiye kujya ndeba buri buzima ku rundi ruhande ko niko kuri kwanjye. Wa mukobwa burya se we wirasiye papa ye ngo nze kurasa umukobwa ahubwo ninjye warashe se. What happened to Gunderson? Ariko ushobora kubuza ibyabaye kuri Gunderson nawe. Sheriff. Told me. Kubwiye bya. Jewe ibintu byo kuroba nago mbi. Ariko ninjye muntu nanone. Gunderson, he had a fishing pole in one hand. Gunderson mu kiganza cye kimwe yari afite akana ko niko kuroba. He thought he was going ice fishing. Ntawakeka ariko ashobora kuba yaragiye nko kuba yaroba. Who the fuck goes ice fishing with a fly rod? Ariko ubwo ninde umuntu yarugiye kuroba afite agakoni ko kuroba gusa. Nta numwe. Narakubeye. Igihe wamwishura mugabo. Wanted a bigger cut of the deal. Kubera yuko yashaka gufata menshi. Ko yashaka kuva the job mu kazi. Down here. No mugi n'uburyo dukoramo shaka kubivamo. Kubera iki? This kid. Yarakumba umwana. Town made him choose. Yetse uwo mugi ati umugi watumye ahitamo. It's a small town in every way. Kaji gatoya nose urahazi. Small minded. Abantu bagira ibitekerezo bike cyane. Ndabyumva. And no one gets out. Kandi nta muntu ubyuva. Even him. Nawe ntabwo yawuvuyemo. You got him drunk and waragiye uramusindisha. Walked him out and urangije umusora mu kabari kawe. Yego ndagenda ndamukonjesha kugeza apfuye. Which takes kumureba apfa byafashe igihe kinini kurusha uko bitekereza. Which he was because I poured water on. Sibye ko namushyizeho amazi akonje cyane. But I learned something about myself that night. Ariko icyo gihe naje kwiga ikintu bibutse inogere zifungiyemo umuntu. Ho papa wa mukobwa Alex ni wa mukobwa bari kuvuga urupfu rwa papa we kandi turabizi ntago baramufungura afungiye no hakuno. What's that? Byo ni ibiki wize? Ko nshobora kuba nakora ibikeneye gukorwa. What happened to you? Iki cyakuba? Nta kintu kimwe ntigeze mpitamo. Like I said, that's a cool belt. Ndakeka uwo mukandara ni mwiza cyane. Umukandara bari kuvuga. Bawushiramo fire. Sasu. Ho. Kobwa. Niwe wari wambaye mukanda. Sheriff wa Gatsindwa. Icyo wapfunze. Bimbwiriwe. Ibyatinze. Natekereza arafite kugwa kano cyane cyane nko muri situation nk'iyi. Yesu aza kumuha yambunde yasanze mu biro bya Sheriff Gunderson ngo yashaka kuva mu kazi. Reka tugende deputy we buranyungirije. Rebe bavayo. Hari abari kubahiga bafite kubabona kugira ngo abayakuza bataza kubavuga ngo ni iki cyabaye. Ninde wapfuye ninde wapfu. Wow. Akuni no hari za modoka. Hey Blaine. Bite Brain. Business. Kumbe fire. Murasaho fite ikimodoka hakuni modoka ni bulletproof. Ntacyo wazibwira barareba. Barareba imodoka kuyitambikwe kugwa hasi mu nyira hejuru. Tacho. Ho, ni umukobwa mwise ngo ni Alex. Hey, Brain! Brain! Yeah, Joe! Yes, Joe! Did we need anyone back at the bank? Harya hari umuntu twasize kuri bankera? No, Joe! Wapi, Joe? In the vault? Hanyuma Volti. Joe! Joe! Is it still open? Iracyafunguye. Ho! Nta numwe bigeze basiga kuri banke kandi Volti irimo amafaranga ya ba boss babo iracyafunguye. Kurikire filime yaje hakurino afungura banke arcyo. Yo. Debe. Ari gukorana na Sheriff. Bize biti. discoverfilms.com niho filime zica. Sibyo? Sabwe kuba ufite smartphone wifitiye internet yawe ubundi ukajya wirebera filime. Is currently securing the contents of your unyungirije sasa umugabo ese bahamagara ku cyomba ati unyungirije ubu ngubu vault arinze ibyanyu biri muri vault. Kobwa avuye hakuno vuruti yuzuyemo zaza arinze za C4 nyinshi zamaze kuba zategwa muri ibyo ngibyo mwise naho bayakuza ngo babika
umukobwa yaje gutega ibisasu. I'm up if I die. Ndamuka apfuye rero ndamutse mvuze kugira ngo mvuge makeya. It all goes boom. Byose biraza guhita biturika. Kandi byose nibiturika. Abayakuza ngira ngo murabazi icyo bari buze gukora. Bishobora kutaza kubarangirana neza. We don't finish this here and now. Ibi ni tutabisoreza kuno na. Abayakuza baraza guhiga mwese. Batwice twese. Harimo nanjye. But wait, there's more. Ariko hari ibindi. I've got a proposal. Hari akantu nshaka kubasaba. Ugere kubabwira. The bank, make it look like an accident. Reka dufate banke tuyigire neza bize kugaragara nk'ari agisida. Like nothing bad happened. Nkaho nta kintu kibi cyabaye. Just another Saturday. Bize kumera nk'ari kuwa gatandatu. Sasa ikiganiro bahise bakizana bari kumugaba kubwiye ati nateze ibisasu uramutse unyishe wa nahita mbituritsa nawe ntabwo wagira gute yese aza kubaganiriza bari kumwe. Kenny, you say this is Belgian chocolate? So uvuze ko ino shokora y'ababirigira? Ni y'Abafaransa. Same difference. Ni itandukaniro risanzwe rimwe. So that's your plan. Muri macho no mupango yaje kubiyemeraho. Nibyo sherifu. Sanze gace kose karafashwe n'abayakuza. Yeah. The Yakuza show up. Their treasure is untouched. Abayakuza baraza basanga ubutunzi bwabo n'ababukoze nta kintu gihari usibye life in normal is agisida y'imodoka yabaye bikaza gutuma aramuzi bageraho normal. Ubuzima busanzwe bazakora ubuzima busanzwe. Calm. Muri no muhano. Cleans messy. Muri make umutuzo uraza gukura mwanda cyane. Why don't I just kubera ikina kill you right now? Nona. The only thing your boss is going to give a shit about is that ikintu cyonyine boss urebe kuba yitaye messed up. N'umwanda wateje. I say we play the hand that's been dealt to all of us. Cyo ni kuvuga no kuyo twakora akantu karebuze gutuma twese bitugirira deal kadukiza sibyo? You make up. Abakuza nta mikino bagira. Us look good. We'll make you look good. Tuma tugaragara neza mu maso yabo natwe turatumugaragara neza. Goddamn fingers. Ibindi byose uraza no kugira amahirwe usigarana izo ntoki zawe zindi. Cyangwa se sorry that I mbabarire killed your mayor. Meya wanyu namwishe mu mbabarire. Liked him a lot. Nabise ko mwamukundaga cyane. Though he did seem a bit of an a-hole. Bira ngo byagaragaraga nk'umwobo usanzwe yamurasha na mutwanyaguza. What do you say? Revuga iki? Well, it isn't much of a plan. Well, I'm not much of a sheriff. Byo ntabwo ari umupangu uhagije nanjye ntabwo ndi sherifu wanyu uhagije. But I'm all you've got. Ariko ni ngiye mufite. Sibyo? Hey Alex. Let's put on a show. Reka dushyire show ha. I like it. Ubu ndi kumera nka deputy. Nka deputy wungirije. Yebe, ibi ni sherifu nyine tu. Anisomeramo. Ubwo bafite gukora ibyo bakora. Nibyatinze baza gukora amasuku. Urubura hano barushyira hano. Mutume bigaragara nka ari agisida. Naho wagira ngo nabwicanyi bwabaye hano. Ibintu byose mubizane neza cyane bise neza bisaza kubakoresha. Ureba hano hose ari amaraso. Bazana imodoka hano bamenye ikirahure. Yewe n'abashyitsi bacu basange hameze neza. Bagize neza ku agace hakuno kagoswe hari abavagayo n'abayakuza kuza bagasanga ari wateje ikibazo baramushaka nura musaza naho yabacikiraho yajya hose yabwiye ati nanjye ndahaturitsa nimuza kunyica bavayo bimeze biti turi muri Leta Zunze za Amerika aracyari Skove nk'ibisanzwe God, I had no nta gitekerezo nari mfite kubyicwa bya Gandeso bullshit about the fishing rod. Hase wizeye bira bintu by'ubugoryi ngo byo kubera agiye kuroba yenago no murobyi. And you tried to shoot me. Ariko wagerageje kunyica. Yeah, I did shoot you. Nibyo nakurashe. Kill you. Ariko sinakwisha. That's the important thing. Kandi cyo nicyo kibanze. Yaje kuganira na wa musore ngo ni Brian. Both of us. Ko turi kumwe hano turi kumwe turi bazima duhumeka. Do you nugufashanya hakuno abayakuza baje bakwica. You a betting man? No debt. Bettingas? Ubwo nda bettinga ku bihombo byanjye. I put a Benji on the lay. Okay, wa musukobwa nasize hariya rero ku kazi ngenda mu bettinga. Uzamutwari.
Wait a minute, you're betting against us? uyu ari kuvuga ko ibintu biri buze kugenda neza, umusore akavuga ati bishobora kugenda nabi, tubetinge se. Betangira witware neza gusa. Bavayo ba sherifu nyine tu. Hari ibyo ufite kunsobanurira musore? Mfite ibyo nshaka kubasobanurira. Bose bakora bano bagabo kuko mwabibona. Wasobanura Kosikove we. As you can see, these kuko mubibona hano umuyaga n'umuhengeri byangije ibintu byinshi cyane. Telefone zacu bishyira hasi, internet, ibintu byo guhamagara muri make byari byagiye abitera. Oh, he's the interim. Uyu nguyu ni umusimba. Like I told you. Kuko nabibabwiye. Don't know shit. Nta kintu kimwe abizi. He's not too bright. Ntabwo n'ubwenge afite. These folks you want inshuti zawe come tearing through our county and the tubana uburyo zizamo hakuri no mu gihugu cyacu zifite convoying zitaciye ku bintu bijyanye n'amategeko. This is actually pastor. Uyu ni pastor Oyaba. Sasa yari kwitwara nka wagira ngo nta makuru afite. Oh, pastor. Pastor. A small parish just over yonder. Afite agatorero kari down near Everton. Hari hafi yo kureva denomination. Hanyuma saba muri itorero. Protestant. N'abaporo. Ain't that right? So Omera nani itorero yo kwa. Ntabwo nzi ubugoryi muri kuvuga mwabareze mwe ngo twagera mubwire ko iki gitumye naka. I think that he wants to go to. Nakeka arashaka kujya kurira kuri banke. Can't go to the bank. We've got the. Ntabwo twajya kuri banke. Umwanda wahabaye. Bari kukina karu kagakina mico hakuri no. We'll make an exception. Turahindura gahunda. An exception. We'll get an escort. Katuze tubaherekeze dukurikire tujye kuri banki. Bajya kuri banki. Bari kwitwara nkaho kuri banki ngo habaye ikibazo. Uriya byose bari gukina kugira ngo bagaragaze kuri amuga batabizi. Atazi bijya mbere hano muri kano gace. Barabaherekeza. Bano baginga kubera iki baduherekeje umuhanda wose. Bavayo nabo yakuza baza kuri no ni saving nayo ngira ngo murabizi kubitsa no kuguriza hakuno aho biba byanditse murahazi kuri za sako zo muri kano gace. Umutura warutwaye yapfiriye mu byabaye ndetse na bank manager ndetse n'umushinzwe umutekano yapfuye hafi. Show them the fault. The church has some papers in their. Sori gato kugira umusobanuro neza. Kurihanga. Sasa barakwereka uri gukora hakuno nk'umupolisi ni wa mukobwa ndetse umusekirite wabo biyoherereje ari hakuno. Umva amagambo witonze. The driver was killed on impact. Ati sasa umushoferi yapfuye yishwe n'impanuka yabaye ndetse apfana na bank manager ndetse n'ushinzwe umutekano mwe. Muri ari yapfuye. Ubwo wapfuye bavuze ushinzwe umutekano kugira ngo bagaragaze ko bapfire mu manuka. Bahise bavuga ko ngo ari umushinzwe umutekano wapfuye kuko bano ba boss bo baramuzi bari kuza mubaririza. Ariko nyine ntaho hari. Sheriff, you mind if I show them the fault? Hari ikibazo turamutse tuberetse vault. In their safe deposit. Kubera ko runo rusengero rwabitse impapuro zawo muri deposit zacu. Kunino avayo kubeshya barabagabo bari kubabeshya ko uramugo atazi bijya mbere kumba arabizi none babiteguje. Load bearing well, excuse me. As you can see the vault. Vault itezemo ibisaza. Kuko mu bireba vault nawe wayikoze. Christine. Wow, the church is done well, huh? Urusengero rumeze neza cyane. Boro zabo zimeze neza. Pretty color, huh? Bega ibara ryiza zabisa neza. Nindushonje. Ibyatinze. Bari baje kwirebera ko ibintu byose bimeze neza n'umujinya mwinshi basanze bimeze neza. Bahita baza hakuno muri ka kabari. Why did you invite them out for food? Kuki wabatumiye ngo baze dusange? I only know like 4 or 5. Unigenza amagamba ne yonyine mu Kiyapani. Harimo n'iryo kurya wenda wabona napanitse nkabatumira. Is your boss enjoying the meatloaf? Boss wawe se yakunze meatloaf. Inyama se. Ni ibintu bijyanye no ibyimi ni muhezi Imana. Cyongereza cyawe ni cyiza. What's a lot of friends? Mfite aragende inshuti nyinshi ziza. Ashakamo imose cyane kabisa tunywemo. Baza kunywamo nawe yatangiye kwitwara nkaho kugira ngo batereke no ngo sherifu uno muyakuza mukuru bamubeshye ko bari kubeshya ko ari urusengero nari kwitwara nkaho wagira ngo ni urusengero kuko yavayo. I'd like to propose a toast. Nakayibishifuza ko nge namwe tuzamura tukanywa.
You know, I'm what you might call a people. Ubundi njyewe ndi umuntu bita umuntu w'abantu Is to friendship. ndetse uburyo tugiye kunywamo ni ukubera ubushuti I think it's important. ndetse ndakeka n'ibintu by'ibanze Event. kubera ko ni njyewe washyizeho bino bintu When I become the next sheriff of nimba sheriff ubutaha make more opportunities to come together abasezeranye kuko rwose hazabaho amahirwe menshi cyane and break strengthening our link. ndetse agenda agakomeza uburyo tuziranye And with Pastor Oyaba na Pastor Oyaba friendly inshuti ya congregation ndetse n'abamuherekeje I think this is a new nakeka nanone ibi ni itangiro ry'ubuzima bwacu bushyashya happy arrangement ku buryo rwose twakishima. So I'd like to say thank you. Ngo nakifuje ko nababwira ngo thank you kubwo kudufasha many kubw'imyaka myinshi rwose of friendly people y'abantu beza bafasha abantu b'inshuti zabo beza people. Yebe arabashimira babisingura urusengero kugira ngo sheriff ngo batamumenyesha. Sasa yapfunduye icupa hakurino ifata kumbunda zabo fire ho zambunda badekweye ngo ziba zikokinze. Umuyobozi w'abayakuza arapfu kumanuka byose byari byagenze neza. Urebe filime witonze abayakuza barahaguruka ntabwo wababwira ngo imbunda ngo warire ni impanuka barahaguruka mwishe bene wacu muziki bajya mu ndi muziki yewe gawe umuyakuza hano kumwicira bosi ibi nawe ari hakurino baryana isiri wegereje bebe tararasa abapolisi batangira kubayakuza bebe fire ho fire kumbe yarasa mugenzi wabo agomba gufatanya n'abayakuza aribo bamwohereje ni umuyakuza mugenzi wabo batangiramo polisi ndetse n'abaturage bahana abapolisi n'abayakuza bose bateza akavuyo rebe fire uze havayo ho chuma abayapani ucyumisha hano rirakora cyo kurya uze harashaje rebe filime nakubwiye ngo ni kuri scofefilm.com isanga filime nk'izi nta handi uzisanga bano bari kurasana umutwe nambara yo muri hano ntabwo wapfa kwirokoka barica abaturage ubwo ari hakurya bimeze bite bunda vayo hakuno bimeze biti kumbe muzehe afite nakubwiye ngo ni filime z'ubwenge gusa fire abatetsi baricwa iri hakurya yambunda papa yamuhaye wabazonze fire do dica kumbe fire baricana batyo uyu sasa ni muzehe ari gukurana n'agasore naka bohereje imbere ari kugakubita manyundo yejejeje wapi muzehe chuma ho te chuma hano habi sheriff ujeri rangije fata cya chuma fata icyuma nako ho dica umusaza ibintu bari babipanze neza mu mahoro none ivugirije ryisha ibintu kureba hano sasa hari wigeze kumbwira ngo nazave hano atagerageje ibintu biribwa bya hano ubwo ari hano Alex Sheriff we
kumbe uri wigitseye imirambo. Sasa hari abantu b'abahanga intambara itangiye barabanza bagapfa bakaza kuzuka mwese mwapfa. Sherifu yavuye. Anyone for pie? Ari umuntu ushaka twa payira. Ebe bo barokotse uwa batatu umujyi wose. Bahise baza kwicara hakuno. Baza kwirira hano. Ya bimeze bite? You gonna be sheriff now? Shaka kuba sherifu se? Arigire yo muraro kabona yari yarafatiye mu bintu cyane. Wikundira kuba sherifu yari niyamamaje ahantu hose. Kubita badge. Thanks for taking care of it for me. Barakoze kuyita uko bwanjye. Hari akandi kantu. Here's that 100. Ni amafaranga watsindiye. Can I have that pie back? Kumeza kwirira. Bize biti. Yo. Bimeze bite? Barakwereka sasa ukwezi kwakurikiye ukwezi kumwe nyuma y'ibiriya bibaye. Penny usiga ubutumwa umugore we ahora mwandikira buri munsi ntabwo ajye musubiza. I'm in Texas. Ndi muri Texas. Yeah, filling in for a sheriff. Ubu ndi gusimbura sherifu wagiye muri mu kiruhuko cyo kubyara. Here, it's warm. Yabaye sherifu none muri Texas. Don't miss the cold. Ubu hano ndahakunze. Ko nago nkumbuye ibintu bijyanye no kuba nakonja. And I picked up an interim deputy. Ndetse nafashe debiti wanjye ubu turi kumwe turi gukorana. Not all things considered though. I'm in a better place. Ubu ndahantu heza. Hora abwira umugore we. Well, kubijyanye na kagace ngo bite ngo nomo hasize nkuko nahasanze. I mean, that's the job, isn't it? Ndetse ko ari ku kazi sibyo? Besides, I'm never looking for trouble. Ikindi kandi ntabwo ngiye njya nshaka ibintu by'ibyaha. Find you on its own. Kuko iyo bishatse ntabwo aba ari ngombwa ngo ubishaka ahubwo birakwibonera. Wa musore n'usigaye ayoboye muri nomo muzera agiye yabaye Texas muri musore yabaye sherifu muri Texas. Yasimbuye ngo wagiye kubyara agenda asimbura. Hey, Penny. Sasa barakwereka uko tuyisoje. Bayitaga nomo aracyari Scove nk'ibisanzwe. Bye bye. Yo ntandi usanga filime zacu sibye kuri scovefilms.com. Kwamaza kuri filime zacu ni za nimero 07855321. Yo bye bye. Ciao ciao. And our troubles be few. Where we can go